bilo je dosta onoga što smo za promjenu vidjeli u prijenosu po izlasku. Mi smo imali jednu malu mini diskusiju u grupi oko tog manevra vađenja u kojoj minuti ono izašlo. 75. To je sad isto optika gledanja njegovog učinka gdje si ono navikan na onog Livaju koji je game changer, koji iz poteza napravi ono, slomi utakmicu i usmjeri je. Jučer nije bila takva utakmica daleko od toga. On je odradio svoju dozu i vratilo se ono što nismo već neko vrijeme vidjeli, kamo se višaju stoperi, doslovno po njemu toga je ono... I uspija se okrenuti par puta. Nije on odigra briljantnu utakmicu, daleko od toga nije odigra ni lošu utakmicu kao što neki pričaju. Što je rekao Mate prije 3 godine, on ti od onih 10 duela 8 iznese i mi uđemo u 3 mrtve šanse, jebi ga sad i zbog njegove forme, neigranja, svega skupa, on više nije taj igrač, može biti opet, ali trenutno nije. Međutim, on ti dalje donosi taj njegov efekt što kad se protivnici jako boje. Ja nisam tu izdvaja. To mislim da to je jedna situacija koju vrlo lako svi mogu provjeriti u sažecima kod prvog gola, što je meni kako je on odvojio prostor, napaje prostor između dva njihova stopera i beka i suzili su oba na njega i u principu zbog toga je Roko Brajković ostao sam na drugoj stativi. Nije on ostao sam zato što su ovi zaboravili na njega, nego zato što se pripalili Vaje na poziciji s kojoj to on daje gol. I sad ti kad gledaš, on nije ima utjecaj u igri, nije takav balun tu, ali svom kretnjom, svojim prisustvom tu ti je veza dva igrača, igrač koji ti je puca i kojemu je golman jedva obranija i odbija ti balun na nogu Puhštasu i gdje smo dali gol, ti je došlo zbog toga i to je jedan od razloga. Ima je par puta primanje onog dugoga i okretanje, pogotovo ono drugo poluvrijeme kada je okrenija ovoga stopera i ovi ga je bacio napod. Ovo što je Mate bija pokazao, kad je spuštija Puhštasu balun, to sa njim imaš naprijed, on ti to donosi. A i otvorio je ono Brajkovićev, ona prva što smo rekli da je falija u odluci, to je zapravo krenilo priko njega, on je tu okrenija stranu isto. Da njemu fali možda i samopouzdanja i dodira. On petom dao u for Brajkoviću koji jednostavno Brajković nije niti očekivati. A dobro, bija i u offside-u i da je krenija, bija bi offside. Ali ono, kad smo spominjali Racija, kad iznija balon i onda vanjskom pogodija njega na drugu stranu, jer se on izvuka na krilo, u tom momentu tu vidiš koliko njemu fali i igre i čak bi rekao samopouzdanja i da to nije oni stari, jer on odbije mu se balun pa ide u neki klizajući pa izgubi tu i duel, izgubi na kraju balun. Tu stari Livaja lagano ga zalipi u nenogu i dođe Jano trese ovoga ili odmah nađe pas još bolji od driblinga. Tako da ima tu dosta stvari koje treba napraviti, koje treba on poboljšati. Međutim, meni se iskreno nije svidjelo to vađenje njega u 75. minuti, ne iz razloga što je to Livaja i što je on nedodirljiv, ajmo reći to tako, nego ti nemaš drugog napadača trenutno u ekipi. Šego ti je ozlijeđen, nominalno jedini napadač kojeg još imaš u ekipi ti je Livaja. Ako nećeš Rebića šaltata i Rebić je isto. Ako nećeš sad radi rošade u ekipi, to je druga stvar, ali ovaj ti je ozlijeđen, vjerojatno ga nećeš imati za Osijek. Tebi triba Livaja koji je bolji, koji je samopouzdaniji, koji će ti pridoniti puno više u igri protiv Osijeka isto. I ostavi ga tih 15 minuta još na terenu, jer koja je spominjao Maro, utakmica je riješena, kao nema šta izgubiti. Pa imaš izgubiti, evo u tih 15 minuta mogla je doći neka odbijanac do njega, neka šansa da on zabije taj gol. Ko špicu viruj mi značiti taj gol. Pa izvukli smo, ima one dvije situacije u grupi smo stavili gdje je zapravo bija on, moš staviti Dani, evo na primjer, ovo kad je Brajković odlična bila situacija, Brajković je poslao malo loši balun. To ti je ono što smo prikazali u priskakanju. To je završnica te akcije. Ok, Dijelija je zapravo ovo, pogledaj njih dvojicu tu u sredini, Livaja je napada u drugu stativu i jedino loši pas pobiga je od njega, a to je dijelilo od mrtve šanse na gol. I druga ona isto je bila, ovo kad smo odigrali kad je bilo dupli paseva 5 i ovdje je Krovinović zapravo
lošu odluku donio, išao je radi povratnu na Rebića koji je ok, bija pozicioniran, on je loše primio, balun se odbija u ništa, ali vidiš di je Livaja ovdje, znači imaš mu pusti u prostor balun, to bi bija gol, znači bija on i u prilikama i vreba je, nije mu se otvaralo, nije to, kažem, optika gledanja Livaje, koji nije definitivno oni Livaja iz ovih razloga što si ti Plazo sad navea, šta je činjenica. Međutim, to je onaj mali pedagoški moment isto, jer ti kad 75. minuta, ja razumijem Garciju da on traži i minutažu skoki i da traži opciju ko ono na početku sezone što je pokušava s Benrauom kad je bija Livaja out, kad nismo još znali koja nam je opcija B u napadu, uopće Šegoti nije bija ni na mapi. Ja razumijem da on to hoće istestirati, ali možda znajući kakva je situacija, znajući koji je narativ u javnosti oko te priče, mislim da je to onaj nekakva pedagoška, taj trenutak gdje trener možda mora osjetiti više tu situaciju i malo pregrist, da ga ne izvlači, eto, da mu da tu cijelu utakmicu pa da mi budemo na koncu konca i dalje još sigurniji, jer on ti je prva opcija u napadu, ti ćeš ovako jedino biti siguran da on definitivno nije na razini da ti bude starter. Ali te minute što si ti išao dat skoki, njemu isto nisi napravio uslugu. Stavio si ga u jednu poziciju koju on, vjerojatno, ne znam, Mate Luasi kao uskoka gore igra ko lažna debetka. Jer to nije on, to nije ono što on igra, niti je to ono što njemu triba ko minute na terenu. A s druge strane, ako si mu već tija davati minute, imaš Pukštasa koji je načet ozljeda, koji se vratio malo ranije. To zapravo iznenadilo da on nije Pukštasa vadio, čak nevezano sad na Livaju. On se vratio ranije, on igra pod blokadama. Ako vratio se, on je dobio žuti karton, i žuti je dobio, a Pukštas nije tip koji će, zato što on sad ima žuti, sad će on laganije. Jednostavno, on tako ne igra. Tako da to me zapravo mene baš iznadilo što on Pukija nije zadjevao. Tu idealniju situaciju da njega izvadiš i onda tu mu nađeš minute za skoku koji je zaslužio minute, pogotovo u utakmici ovoj 2-0 gdje imaš protivnika koji nije nešto posebno opasan i ne strahuješ da će ti, ajmo reći, doći do izjednačenja. I još pogotovo kad se otvaralo prostora gdje bi on došlo do izražaja njegova igra, postavljanja, inteligencija. Tako da nisi napravio uslugu ni jednome ni drugome, čak bi rekao da si napravio nezadovoljnog jednog i drugoga, to ti ne triba. Jer moraš računati na sve, ja razumijem da on ne odgovara možda ti nekim njegovim postavkama i da to nije on šta on očekuje i da to nije Livaja kakvi je bio prije, sve to stoji, ali ti moraš izvlačiti maksimum iz svakog igrača, ne samo iz onih koji tebi odgovaraju. Da, nema šta je luksuz na koncu konca. To je pogotovo sad, evo, kad je psihološkog aspekta jedna jako loša odluka njegova. Neću ulaziti u taktičke više postavke i detalje što on ti možda testira neke stvari, ali sa psihološke strane gledajući nisi napravio uslugu.